Dadaune governo lihusi Ministério Saudi serviço hamutu ko governo Australia halo teste ba ai moruk siranebe tama maiha Timor Leste. Kita iha program ida bolo PMTP Pacific Medicine Testing Program. Ebe serviço hamutu ko governo Australia lihusi apoio lifat ne. Iha neba iha TGA Autoridade Reguladora Farmasi ne Australia. Ita iha kuota ida hamutu ko país Pacific sira atau haruka itania produk 5 kada semester. Tinang ida ita bela haruka sanulu. Ita haruka na provolta 21 item bateste. Resultado haturu kata dizawu itu item ne dia. Hat nema kategori substan. Jadi nema kita agora seita kategori hetan tia hat ta substan ita halus seita. Kita tinggi informa fila fali baya farmasi privado sira kata sames kata produknya lebih usah kita tinggi hapar